that the Forest Conservation Amendment Act 2023, number 15 of 2023, stands applied to the whole of Mizoram. Ti ania resolution adopt remti piangin remti ti ula remti lo kanom chuar remti lo ti ula le alom om clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang sang ber ka hlan bok chewani ole tuntruma chuan pivan ram chuangi Ruatfela Nu'n open letter to Pulal Nu'n moi pachu ti in letter athon ta mia maya he hi achan bulber chu Forest Conservation Act 2023 chu nisom hi pasari August sang nisom hi panga khan Mizoram Legislative Assembly House anlo pomta ania chumi chungchanga chuan an ngai dan ain suboi ta ani bera Ruatfela Nu'n hian Forest Conservation Amendment Act 2023 adopt thi Mizoram shalna ani tin ramhmangai thinung putakin au chuaka chumi nuwa Pulal Nu'n moi pachuwin Forest Conservation Amendment Act 2023 adopt thi Mizoram shalna ni love tin ramhmangai takin aron au chuak vele boka ramhmangai tu ve te ngai dan le mudana kha adang lamta an ngai dan ain suboi ta ani ber chu chungte wang chuan Ruatfela Nu'n hian Pulal Nu'n moi pachu chu open letter thonin Forest Conservation Amendment Act 2023 adopt chungchanga debate nei puya Pulal Nu'n moi pachu chu asom tarup maya Forest Conservation Amendment Act 2023 adopt chungchang debate chautu hi Pulal Nu'n moi hian a chang le donem ti ero kan hre haulova comment section lama mi puiting ai dana chuan debate hi thleng thei ngei sila zoram mi puiten ngai dan het kan nei theinan ti antam hle thungani engpo ni se tuna chuan Ruatfela Nu'n open letter hi kan ngai thama support donani tuna ilo ngai thang open letter to Pulal Nu'n moi pachuau subject e article ziak Forest Conservation Act adopt hi Mizoram shalna anilo ti manga talk show emo debate emo nei ho turin kan som chia achan chu keinin Forest Conservation Amendment Act 2023 adopt hi Mizoram shalna ani kan tia nangin anilo itia kan thu in kalwang hian mipui engemaza chu angai na shelo tuilai rapin andinga kan ti chi aya mipuin itran nange dik kan chan na ti an hriat theinan platform khata thu howa sei ho na nei chulin kan hria chutiang idulo ni po in i article thu pui manga debate nei po kan du tho ti FB Mizo Special Report Group kaltlang hian kan ron som che ani iti matana mi idu zat ron som la keini lampo in lam zat zel kan lo in chu khom ve anga he thuin chu hi Mizoram mi puin an hre chiang theyang RRF in nu do chan po sei ho ngal arem chang leang ram le namtana i tho pui Forest Conservation Amendment Act 2023 adopt hi Mizoram shalna ni ti tu te ai o in Ruatfela Nu'n anon tia Kan DC office DC aizo DC nena aizo bypass environmental le shai bo chia a lai tong le lu state turangin na kan thelu ta mi sompli kan thok chwaka helaya FCAA Mizoram Assembly na a adopt hi dulona sule turangin na kan ti don thau thawa maro chu kan nin mukhom rem chang ema is protest sangu kan tiani hei tribal tehram an chu saknani British hun lai tangin tribal teram thiam takan chu saknani chuwangin he ZPM sarkarina FCCA 2023 adopt hi kan ram shalnani 100% in sang ni somni pathum June July vela BJP sarkarin amendment bila puluta parliament in mia pa sami zo wi puiril runa ziakha kan banga ngani khatilaya sarkar na chel tu emne fina dulo na resolution pass khan kan lo mani mi zo mi pui kha kan thohua yani tuna ZPMCM hi opposition leader ani a ani pechan
bill a thop na khan in tine rally te hoi hotila he FCAA hi du lo na hi kong zo te nei la atia statement si tak asiam zuya chuti chunga he voin ni kum ni nuwa he bill he dan sakei kan ram kan forest chalna an adoble si hi engwange sum du wangte BJP sarkar noi intuk lo na te lo chu engma ni lo kan tia ni chu wangin he tribal puite na galante megalai te so anti ve kan ring lo hey rally hoi hotura min som min ngen antama maro chu join civil society angin ma kan lang sud le turangin na kan siamang okay thop thain kan kalam heti mek lai hian August ni somni pasai sang ni somni panga assembly session na an pass tak FCAA 2023 adopt chungchang YouTube pa lori aktule zoramin mithiam kan izinga lar takmai Hriata Chhangte point he Forest Conservation Act 2023 chungchanga angai dan le mudan hoisen takin alo save mek boka zoram mangaya out chuak thin kan social activist tele kan mithiam tengai dan hi athum mun fo theibi glowani ti ashiat le maya chuti rol chuan zoram mahun thui tak clear chunga ngai tuna seng vek anni ringila chuti rol chuan he FCAA 2023 act hi na satakin anzir chiang ngai tura po keni mi puide chuan kan ngai bokani engpo chuni se tuna chuan Hriata Chhangte in he FCAA 2023 act adopt chungchanga angai dan le mudan asoi hi ilongai kha ila Hriata Chhangte voi tuna hian tun tuma hi chuanin voina kan assembly house kan MLA rualten the Forest Conservation Amendment Act 2023 Act number 15 of 2023 kha Mizorama po man veni silatin Forest Minister puchaten resolution uploada atau ba thiam takin kan chief minister in aron conclude ipas vek me u antia ni kumni kalta kan pas na chan le pudoma winchi pudoma khanin up ngari a parliamentarian thani na le thu sei thiam house leader ni na kharon proof amran khop me pudoma thu sei kashket assembly chunga mo assembly pona sala pudoma thu sei kashket a chuan ka ei berpol thu sei thiam pati ber tum ani hial me theni asoi cho wa pudoman moi nai te karon sei chu MLF so karla sang ni som hi pathum kumtir lama he amendment act 2023 hi kan du lo na chan khaju act akha kan lan nei choka chu po he ta ngani rules de guidelines te kan nei lo wa ingang tapin nge ni a detail akha kan shelawa chu a lom tura kan ngaya opposition le ruling ho khanin I lom turang e bang khan kan du lo tlang ni me mar chu he kan zir chianga act po an zir chianga chuan rules de guidelines kan zir chianga he Forest Conservation Amendment Act hi 2023 hi tribal te Kenyan tribal tele forest nga ho tan forest ti chet na mo forest hisab kan isun na ang chite ronti buang barnam harsat na mission thei tu ang act alone lova atum tak zo ka chu India rama I project te akal chak thing zo tu le pending renga omlo na turin hei hi central sarkarin anron pass hoang hi anon ti hoang hi kini pon kan pon ve la thani kan ram hi development ma mo ta kan nia ma son tu kan nga ma chu ta choni pon ve miang tin an ra kan soi thiam ko me a chapo lo va tu se abala lo va en prepare cha ti hriata pucha de ka chu ati lama che kha pada tem do na karulu khoiber chu toite ron he ta kan pass to do na pass tu ron som do na oron se chuan changkang de sentence phatan se chu he dan hian
he amendment here forest the chin alam pang nilavin ease of business project tharat le kan ram le nam ta na kan state tan po thatu project akha ti angai thin dona wangin chu harasalu to ka project ka rail to appending lo nan ease of business ease of doing business akha khami kha ai mani ti sei ka achang ka ngati khop me ka mara chu beina pudom soi ka chu le kha thiam chu sei ko mai ti ka ko sei duwa an pas bo ro po alhim oma ato ba khan MNF akati MNF kan ti ZPM MLA ho ka chorin pome antian pas an du veka opposition hole ZPM lo jong ka chu an noi ni a technical chung takin an abstain ni kan se photo chu parliament ate assembly floor ate joining anin au nom na thua kan exercise sa hey advocate ho na ko ta chen tha te po kan hai ball vel am do la khenin MLA ro te po kha win chuan ein ball ak ngaya ama chon sei thatang puya an thia thiam that du lo der vel ting on kha kha chu kum ni a thalo kan ti kha eng ting nge kum ni nuwa alo thale thu thei ti kha bun thu sei ho khan anan sei kwal ve ta ni man fiam kwal ta pungulen chunga ka fakle lo ka nga pungulen chunga hi thu sei thiam ma mi zo tuma thiam tharo puisia thu sei hi a sei ka lu kho chu pungulen chung thu sei lu kho chu heta hin kanam reng lo nga kan kum tu pana lo zir lo nga kan kim to lo poni the Mizoram le nam hi thang tharatena imela musile tu lo nan le harsal tu kan sem lo nan kan ro re hi uluk ta wing ngai to ila party hisab ni lamin ram le nam hisabin engani sub trongan section to this land does not belong to us, it belongs to the future generation tani this is sub America ram atla British ram atla pon say 14 and parliamentary interest say 14 ya khatin khan punguna khan ran serve punguna congress and MLA ne chunania matong kom takin group leader ni khalani MLA pakhat khania leader ni mal congress a chontika kan sei dua chu wangin I an sei thalam khop mai an thu sei thiam na te an fiam thu du na te an rom ve na te langa tikhan pu doman chungkam thiam tak changkam takin sei zo wa opposition tan le the amendment act pass mo adopt by resolution mo resolution hanga pomve central act forest conservation amendment act hi Mizoram apo mongve turani ti kan mongve turani ti resolution ka pass du lo tan pon pu do makhat yang tur va kom lo tom takin kan communical ta kan cheng lo ba tu jong kan cheng to a unau to u te ro khai kan ram le nam ta na tha in langa eng ma bone tur om lo ba chu wangin kumang u ti kha soini chu pu do ma thu sei chang kha na chenga ma pok lu se to ka wen chu pu do ma che tha khop mai sang ni som ni pathum khan he hi kini chong kan pass thei lo kan pom thei lo ti te jinga kan lo tel to ni ma se sang ni som ni pathuma MNF so khar noya kan pom thei lo a zawaya ngani a whole soul mo a khono ta I kan MLA song te an pom lo kha boin chon kan pom sak ve le ta ani I ZPM MLA sum ni pasari ten an poma dang song chon pom lo pon ti lo ban ngoya an abstain na chu wangin an pom tlong te kan pom ta ti khania chuan sei tong khan forest to state list om thing kha 1976 second 42nd amendment atang khan concurrent list oma entry 17A om tani chuan forest ti khavena khan pu lo do ma khana sei fia a sei dang ko ol sam ang renga maro chu kha ni chelo ba I omje chu a hring dep to phochu forest ang do me kana sei maro chu a hring dep chu forest an remote lo ba I sarkar document atangin entina forest ka chi hran om tani a tur chu reserve forest oma reserve forest to eng mati thailo mo entina tiger sanctuary te elephant sanctuary te khang ho bika reserve ho big tan activities satan ani lo chuan sarkar mo mi mal angena mo khami chunga khan valua activities dang forest hill ni lo le unreserved na chan ni lo anga tang kha chuan reserve forest ka tu mai sarkar penan anti dangam thailo ni to reserve forest ni phota chuan I protected forest omle
protected forest to reserve forest and claiming a class in him. There was made forest ven him nalama anna te tu lem lava. Protected forest is joining chatna le chalona balance saka angani plus minus saka enanga state most central inamo ma lak don chuan project ma lak don chuan ngani kan mamu essential lutok lo thei lawom nang chi project ni chuan ta khan I palna conditional forest clearance mo NOC impact ta chu lo la chu forest ver him vena pudo ma sei anga ngai the chu unclassified forest antia reserve forest bo ni lo protected forest bo ni lo hring ver him himi forest cover anti satellite ta chang andron and hring ver him ho ka forest ani tai vena pudo mana sei liam pola ka chu digna chan masala technically na dik chelwa tin tuna Forest Conservation Amendment Act ina tum ho khachu sarkar ina classified no ngani unclassified po ni sela sarkar ina forest ang achier ho the big chungchang asena ni chuan kan hre tur chu nislak ang rang deu chu Mizoram a hian forest atam em ani record a chun tuna Forest Conservation Amendment Act hi Pudoma se ang le heta kan se thak de reserve forest ate protected forest ate unclassified forest ate man ani don chuan mo khametana applicable don chuan Mizoram forest ya official register chu 84.53% ani kan thia dangin Mizoram zawzong chu 21,087 square kilometer ni singni sangkhat somret percent square kilometer zaw ne kan Mizoram hi Chuta 84.53% to 17,818 square kilometer ni. Chu wangin antinan tin mo Mizoram tin zong seng Mizoram leilung mo Mizoram lei zawzong tin za zela tin somre le panga tin somre palin zok ma tin somre panga poti the tho tin somre panga velka forest ani topa adang zong kachu khua emo forest anga cher thai chelo malak to na infrastructure to na ngania 15% tin za zela tin somret panga kha forest nia chuan chuta chuan tin som panga kha chu forest anga cher lo chok ani tin ani chu wangin Mizoram pumpui mun nga thena mun li kha forest ni ngal popa mun kha chau kha forest lo wang cher ani Heta ni jatla em kusoi chin kusoi duwa chu Mizoram azum forest kan ti chena salut tukuni zoom cultivation antia shifting cultivation hi tuna po hen ani taka chuan central sarkar chuan lo nei thingtlang lo nei hi khovel is na hlok lo ber kha thak ber forest environment ti cheber environment ti cheba ka hemi ngani kan ti carbon dioxide emission kan ting chite pollution siams berani ma se rilu na thakdo chu India ram kumsum sari le panga lo ni ha mo chuan kumsum sari panga lo ni kan UT ve na 1972 atanga chut phe chuan jang kan ni kumsum ma le pathum bel ni to chumi chung chuan kan ram hruai tu te ram hmanga I ti tak ho te hian ti tak me wa min hruai thin lo wang le Ho om dewa picnic style kan ramin hruai thina wangin khovel e zonna how tak ber hlok lo ber shomber environment ti cheber zoom system of cultivation kha Mizoram mi pui za somru ko chang sum sari do to in ha na izonna la nitlak me thingtlang lo ne kan pel thilo hi ru na thla kan tak taka chun kan ram azima kan sei war we 84-85% forest ne kan tia atak taka chun lo an wat du lula Mizoram chu ruasura tha le tha kan lo wa na kha kan chu la kha kum ni khata chon lo thing le dup man ni thingkung engma mo ma mu mal pom lo ma se satellite changa cover ne ya forest cover canopy anti angkha om chuan forest amin chir sakta ni chu wan helai 85% forest kan ti hi atak taka chuan hemi ram ngo kan ti chu atam achan ve pon to don lo ni ti kan theta poi mo khala ta ka kon se chok duwa chu wangin kan ram khoi tu te ZPM ani mo congress mo MNF mo khoi ta ka request du chu Puhola sarkar congress sarkar kan boi pila kan belai ka nang do lekin picnic
picnic sarkar mo ho sarkar picnic style in ram min shoi to su ram khoi tu de chu in por fok tu ne in chao ve nak tu ne in ngai to na in se na kha nang mani pumpui tan le nang mani chung khalai na le in party tan lovin ram le nam tan ani do na wangin khongai takin tu na tanga kum som chu mo kum chung pon nim ni sela yemi jum system of cultivation kanti thingtlang lo ne hi chu iper ram tong kan ram kan ti cherau ne do na kan ti cherau chaklu tu ne ani na ta ka chuan central sarkar khon ron sei ngam sela chuan kan tribal ni na min kher lo sa chuan engamuni shem na min pe kan tu to khring kan lo ne ang chi mo ole khati zong kha tun chuma video kanon ti chho thei chu alonita a kan mi thiam sang tena Forest Conservation Amendment Act 2023 adopt an soi chung changa kan mudan le kan ngai dan te khongai taka comment section lama min lo share sak tur chewin in khongai na karongen tak mewani tin ka channel hi subscriber po kan na tamlo hle maya like te comment te share lama te khongai taka chamin lo lak sak sau tur chewin in khongai na karongen tak mewani ti chuan min subscribe lu te poina min lo subscribe theu tur chewin in khongai na karon deal tak meu ani e